Мәхала сулуһун майя селенетигер жикти түгене беләхтә республикатага акция ытылынна. Маннал устагы изжела делын суконный састрын сетелик оголору контролдур инспекция үлехеттере элбе оголох көрүтес тите суох гыммат хараңа ылы оголоргар тымны оңыру онна харчананы кытта ылжыттан кехилерин туттардылар. Гульнара Лукманова кепсир. Bir ылларга кирен тымны оғоннер онна харчана келен хер саңа жылынан оголору гардылайдылар. Элбэх оголох неустроевтар жей кергенге соһоччу кирен келен оголор үйөрүлері көз. Соһоччу ай ха соһойду да үйөрдү да катан хашый битте. Аңа жылынан оголор бар оголор меддактар дет морос инден көрөлүттер бу керекесин колура. Карачан оголор характаргар жей хегер иле бейлеринен тымны оғоннер онна харчана кирен келеллere туакка да тегнеммет үйөрүү болар. Оголор кехи тутаат үйөрө көтө кохон аган хитиннердилер. Гаманны хыжаллара үшүгөй. Оғаны үйөрдәлләр кайыллар. Полиция өлөһеттеригер маннык акцияга үйөрүүнү кытта-кыттаһан оголорго кырада болар осторияттан белахланууннулар. Биһиги ме булан бу моята полиция метенник хаян акция оңорон. Онны кыттыстат оголорттан бараттан о курду үйөрелдер, көтөллөр, онтан соочу соол болла. Оголору ягадалир токту куханы хок, барта карага шуйга. Улихинаттан дет моростаңахан кетен баран оголору ягадали. Бар буттан долгуян туран ката үйөрдүм ай. Бу курдук майытагы полиция делын сотрудниктара келен хер саңа жылынан оголору бейлерин белактеринен үйөртүлөр. Белетен аттакка бу акция үгөскө кублуян сылын айы ытыллар болуга. Гульнара Лукманова, Валерий Павлов, Саха телевидениете, Мяхаңалас.